Geto FM. Nkujanyo niambiritie gutokota gatika Elaingo na Mheshimiwa Mithika imbie kuria ingi muthaura ntuku iria BBI ya dikinodu yes munya no akurunga makwaria kwi miaria ariterega tuthikirie miaria eu tumenye na nde aria mantu jau ya matende ugo ikinyethero ibacoka na iria baragia na juno akwaria kinya mtu agatere akwaria bamwe batwika bagukinywa atuthikirie. Wewe umesaguliwa na wananchi wakasimamie bunge, alafu wewe ndio unapatiwa kandarasi ya kutengeneza barabara. Unapora pesa, wananchi wanakaa bila barabara, unakuja kupiga kelele. Lazima tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Wangapi wanasema tuambiane ukweli siku ya leo? Kwa hivyo tukiangazia BBI, lazima tuangazie uporaji, kwa sababu hiyo ndio inanyang'anya wananchi fedha ambazo ingeendesha uchumi, vijana waweze kupata kazi. Haya, Eyu niyo yadi miadio yawe na kure kampuni igwetanairwo na Senator Mithika Linturi itagwa Atikoni Construction Company. Wanagua atira weta no kinyariu atagwetere lakini ile muimba yevumiria auga kuna watu na ugere umechaguliwa na wananchi. Kuri kampuni itagwa Atikoni Construction Company igwetanairwo na Senator Mithika Linturi ni gwaka barabara kuma Kangeta gwita Mutine gwita Kathelwa kumira Mwankalare na kwina neo barabara enge kuma Bomawa igeta bwa Gitura nikinyite au Gitura ya kurukira ikathungutha igeta thiru gaiti Mwanka Kilili na ibarabara bangi thirikari bangite gakinya Mwanka National Park. Iu ndo igwakwa kinyio ni Atikoni Construction ndaigirwe Senator akiuga gekinyitie ya 40% kwa igakwa 60% iu ingi na ni ontoboa gitumi kiu noe munya kuwa ule nturia mucokeria ugojo munya nkwire weta barabara kuma Kangeta Mwankalare witira lamine nyera waringa bana kuno ichitari lami na uya ki company to Atikoni ukoma maua weta athiru weta kiraone witirite lamine utete National Park barabara thiritwe 40% completion ma contractor by barabara ne kaba umiaka eshimu badu tukumbote theria thirikari kwa na service tutire ina tutena budget wewe wasiri thirikari no bwiri kumanya muntu akaia beta kuripoto kwa polisi kwa ndisi ai kana kwa EACC munya utie biashara orita no korobra biashara irita wote menya na kethora andika muntu kinya kioski ne kya gure arenti no ria stima no ria aritingwe wona thinera era cia utumba kwa aracio kyaracia na lugha yontura watumire no tutakuri biashara arani kana ije na umengwene akarani biashara mebra kiumi bakuma kuri ntuko Jumamosi ikwari na arambe ya manto ja kuthomithiana tere cha maili tatu egembe na waziri Peter Munya no moage ni bagiteo barabara be na PS Karanja Kibicho na igwakare indakaichi ejere imwe chiekaraje kai kwenda kwaragania muchemanio jou na Munya akibacokeria ujo ni ugire Na inkuona ndakanga chiukari ngaimira ngwelete ngani thano chiutumia chiukari thano cheko ya kuthukia muchemanio ya kuthomethiana kama mtu akuthuka kiongora kana ni ataukara muchemanio ku ya kwariria njende kuthomethiana no kwenda utuma ndaka utunengera ngiri thano be ya kuthuka ngi muchemanio na antu bakuthurite kendo etotethia mbi kithomo ainko mia thinairi bukwenda mwira thineri ibo kwenda mbua thineri thineri kwe kalonda dari ngithire ka barabara ite kubwithika ku reto ari mutindo kwe nkuye ndari ngithirie o aita amechamani no kiwa abura thirikari te kuritangwe na iwone nkeri kandarati ka kubwithia barabara chiembe chiondo iwone nkeri obwithia oetura la miekari oroi bonda ekinyao kuketha kwene erinya rune etera mutene wona kitha kwe barabara ereo iko barabara hapo theru kwe barabara nao nendere dhuriro ni antu weto Senator weto bathetera iwo kuria mbecha chio cha barabara
ninge iwo weta kieni ne kia Kenya okerumanga munene o Kenya nende to weta uo turetere ndaka market mwere ito trimane antu kwemera tone ndaka ya nae na chio Luari muchama ni Yohana o mwere ntukwera toke ya ito trimane nwe to trimane nwe ya kana maua lakini bado tule antu adhiri tia tuinando a muntu ndu tureka ngwechi to twete atia ndu tete kunikila morongo na wamba bo chuna antu beja chiae chia barabara na ero ate adhiri barabara chiae kiembe ewe ya twende toyua utoa ama namna gani ewe ere ntuko Jumamosi ukabagita ibekethane buru nene ro antuko uneo ntuko ekiumia no kuigwa munya riu aragie u ari maili 3 negembe negembe inoko abalentore na neo ntuko ekiumia lentore eta modara tigania inoko abamunya yes noega tuigwa kuma kere reporter wantere u ure ugire cia munya agemanjogeria akiaria Rwandini ya modara tigenisi kurenjea menestori minwa pita katuro munya senetu wa kaunti ya Meru nwa medhe kalentori na aritie kwa genko chani ure bedhire tunachuna pita katuro munya aria ugete ni umara kiana uti mtu andela urongo kinyari ke muntu kuwa kura mauntu akari yokera na ntena wasiwasi na nyoya kila bundoki kiongo kamedheka tese njebra mauntu akari anto munya akenda kura tatu nando utiendo ato nyomo menga kuira uma nkolokina amenereti munya bone neno ntuba kumwataniria na wombe chache mwingi ribiachara ya waya kubwithia barabara kaka barabara onto ninde mbiashara etaka wa barabara etakinda ire mbia murumenere ya mbia ukomagangeta ueta lare ueta ira lamini imedeka wagete ote contract onge mumbe bori ku yaun impekiro ya oban nyanka watu ngalita nkasiambira endo weto nduma oni ogyuha de mukora de mwamba tutewatanira President Kenyatta 2015 laletere list ya mbabara anene 355 baraba pore tembese sia Kenya munyari namba 77 list mbunge ndonde na chio kankuwa uma oke yo lecture bura oni kuyambia na wewe list na rera EACC ya dire kende muwata eta wancho kembesa kande arekerwa ende mudara turanka bura uma kiripotera geto FM kuma Wandini ya mudara igene East County ya Meru betagwa Asan Mudhuri ewe ntuko ekiumia na kinya botathirire au kinyegoro no araritie na ndikinteto mutindwa achoketa mathikone jange athi na no ruro aria kwaria mbuga gintu kiria mpomba kuga antu au kwina mantu jamaingi kambari uma no ntumbije uma musiasa aragia inyakaria uma akaria uma mwankaria bo mwaka kuri uma mithemba mwanya inkuona bwambere waziri kinyethoro na gutetera jau te mantu janjira no ntunjira ucio ijerete cio igwakwa Meru imwenye ichi akwa mere buruka aba no iwo kuigwe mere 40% ingi nethirire munya menya borea akugiraga kuga ete akibwega ru ariuga ere kinywa boda kaumeri akugete akibwega lakini kuigwa seneta akiuga u nethiritie na kuma mawa gitura athero gwita Kilili na bwirite gukinya Mwanka National Park ere 40% iu no ni gwakakwa kwina njira ingi cia county ya Meru no menye munya imutongerio county yonthe Meru na kinya gitekerea nenkero kia waziri bura cia Meru county icho ciatumire Peter Munya atuikae atuika waziri na cia Meru county ire yonthe kwina njira imwenya cia kwamire buru imwenya itaringithwa ugeta jana debwa Southimenti ukethera kwina njira igwitia boruko ingi itairia wa na uthingitho kogo itete Meru town ya tonyera ugaiteiria boruko ikaumira rubirie geta kugwatana na ere githongo igeta ere githongo neo ija kumira gitembene njira eu yambirwe ne kwamire buru uteke kuthithwa na no kuigwa waziri ate kwaria bwayo kwenjere kuma Kanyakine Mworoga kinyio ne kwamire kieni kia ndege gwita ntere ingi cietagwo Ethiopia na ara Southimenti ndene buru kinyio ne kwamire kwina njira ingi Centriment ye kithirone gwita Mbuinjeru ikaumira ara kariene ke na Mwanka bwacharia kwanza antu ba Centriment batenjira nyingi cia rami na actually yari kinya ariete Mwanka giakiete mbe uyumire lami ne eta mikindori bas kwina njira ere Sintan na gwita Kagaene Meomponi kinyone ira kwamite nende ambere cia kuringa ringithwe ne nyogo te kumenyeka ina eko ringithwe kweli yathire na arugamire kwa batena eko ringithwe
we bantu ya dire ya kwamira na wa gutindu kienderete bas na ndikeja kwithirwa waziri gakwenda utetera mantu janjira na bwirite gwitetera chionde kunu kuonania au kwina bonge ari gatuite kiara kunyuru kunyu gintu giki kienderete itugo ikugeria kumenya no enchamba ya Meru kana no enchamba ya Nyambene na timeru yonde no ntumunya na kwenda gustamp authority yake ta mutongoria wa antu ba Nyambene no kuona mithika no ena kuona pengine mbuga giukuru kana pengine no ndo bwa munya ari moyo ge siasa Nyambene agatura ari iguru riawe lakini ende mithika no ena kwenda kweruta no to bwa mbere ma na kuona bwa mbere popularity yake ni kuthie kithiaga nthi no to kagita kaingia na aria ukinya bantu athira muno gisiasa na kwenda kwebokwa na njira ya kwebokwa igukozi controversy wambirie kurwa na nchamba miabu gaekirwa levoni mweneo na nchamba eu wambirie kuweta wa munya wetwa mithika ka wetwa at the end of the day wanakiaga number 1 atiaga number 2 kwanza aliuga na ndi nora you are asking for fire where fire is returned by a bigger fire ganta urejo na kidogo gwa kinya Lintori na kinyete mwaka jeka kwenda challenge kiraitu ni kiangavana na ajo KMC bamweta bo enterche mutu ati kware kiatho otegaro arero rukwa rujeka agochwa support one thero mbagiti kiangavana ago kinyamwaro na ngonto pro bote kubwa aragwatanira kiraitu ruaru iguchokete kinya fununu chia Igembe South gwatuika Lintori 2022 na kwenda guchoka ite kio koromba gitikio bunge ageto challenge John Paul abangi bakaromba gitikio Igembe South ifununu ntiko methichia uma kethira gaikwarua lakini no irio na ndio tagali Lintori imto gwichwira space no chwa kanya gisiasa cha Meru na kadha hii space itironekana ndio kuona Raila ko ya Meru metheka kirugama ko challenge kinyawa ya kuthona ugirwe mbuna antu kendonania niyo ndigira muntu ngira bwira butare kabwe mabijo butare kabwe maruke ya kuri untu bungi kwenda kuga ingo kali eko arangia mbuga manto ya munya mono ndendo chonia bonde tuthanju kawi kamunya nkogwete akwenda umurikiria nande nonto ikeza kwithiro ibwanjira kwenda utetera mono kwina njira nyingi mono ikwamite Meru county na tegwitetera moja iri na Meru county ngama ya mwenye waziri wa national bas kuna ndetia nkogwatire ogambi bo ntuko chionde chia Jumaine okiumia gikauma kuthithagua muchemanio joma waziri jura chiama no jwe thairwade Matiang'i tawe chiama no maendeleo jaraja kuthithwa ithirikari nene chiama no kamite ire thithirwe mawaziri bonde kamite ire bwirite kuthingatia maendeleo jara thirikari nene kuthithia na chiama no Matiang'i waziri o barabara etharwade muchemanio no jau James Macharia kukeja kwithirwa kubiuria bia barabara bikwenda kurwa abateri kuweta waziri Peter Munya rirabe muchemanio na joma waziri abwirite kuuria Macharia na agatigira Matiang'i ari chairman akuthingatia no kurirwa kinyethirwa buterwa buri official rira Matiang'i atithairwa ari kumechemanio na iwe Jumaine muntu uri utwika chairman wa mawaziri bangi Peter Munya kinyethirwa aterwa no munini o Matiang'i lakini rira Matiang'i ateku rira uiga rira chairman ateku ngania no eja chairman wetu nyakiri kamite ira tuthithagia chairman mwanya bwajairi ondene bumye biire kuthithagua muchemanio jwa mawaziri bonde na ndejo tongere twi rais Uhuru Kenyatta na kinya munini o rais William Ruto ariku gwatwika kwe biuria bio barabara bikwenda kuruo una bithinga tuo bwega eje keja kwithirwa temantu jangeja leo biuria biurua au kau kathanju kamunyango ikanthi kathanju Lintori bombere manto jaja kugira nema munya na iketwe EACC kira Lintori ate kuga mheshimiwa senator na toy mweja agiteo gikenene na kinya waziri toy mweja agiteo gikenene no waiketie Peter Munya kwa EACC na muiketie kwa EACC akiuga gutumira mbeca cha county kuthithithia ngari yawe
na ne mamunya na atumirite mbeca cia account ciari nyangirie kana ragintu itakinya ngiri magana jairi lakini nore gwakari bakuthurwa governor ba mbere batare ngare ngugi ire yetagwa transition authority ire yatongeretwe muntu gwitwa Kenuthia yabera bwitumira ngare cienu ndowe bwetu ikorotha kwa service ikethira igwa service ithirikari nuntu icho bugutumira ire ngare cia ngugi na bae warutha na nyabaruga neryo lakini noe nuntu wakinya ndoene cia gisiasa buruja muntu onthe na kirabu ina kyo era wando etie metho iyo kinyariria nukuona system wi kwirwa system ne ruja na munyarire ari governor o system wi gutwa kurwane yo yajukire baruga era kuonania ngare munya Range Rover ne thithirwe na mbeca cia county munya no agwitwo inya na itetera uga baruga ere aje transition authority tukithurwa twi governor ba mbere tutethire ngare ngugi nio ndatumaira ngare ngugi yukinya ndathithithirie ngare kwa kende chokara yari nkiambiria kumitumira ari mpambiria utumira ngare county netekirwa nero au gutena thina na nya Linturi bakweja kwiganwa riu baraigenwe neta hakiuga batu atwakumaira munya nuntu indoene twari mwana siasa ona je katuriritwe atwakumaira munya nuntu indoene twa ntorigana netekiria na ciari ngiri kana ragintu ko kinya ki report iri ekwiro inamba 77 iuma ende umabungwa ni ubwari na yo kinyari munyona agusukuma mono nonto riu ire ahora kwa system yo kuigwa gitwa system na ugere anto abo nchumburira ngiri kana ragintu inyethirwo unde na aki gwitumira kande ja ujathire ko nya wange bwa Linturi kuga munya na arire mbeca ujathira iuma ende gate kuga umabu bonde kalanju Linturi na kongo ka aya gaturekane na cia Linturi gatwetere nonto chiga umbuka mono gikara kunya 2022 nditigano gategate ka munya na Mithika kenderia lakini bonde mbije na ntobandwa lakini munya mero bakumia nijera muthia jana ndi no kuigwa uba kwira na twithanire mucemanio jo mira tone kethora wina ndaka mucemanio jo yujite kwariria manto ja gukuria mira mbeca cia mira irio nambi muntu akeja ndaka cia baragania mucemanio ri anto ba mira ba gutetheka na kuona bana atongeria umite kwa mira kwa uri moito itwira atongeria betu ima toerekere morende ari muthaura ari kira gitureja mono kira gitureja njona mono Miro County ikutha twina ungwana bokwenda ekuona anto beka thana ikeja kuthura munya gakuga njira ite gwako bwega oroga tetheka imwana inchi chiethora gaichererete kagaite gwakwa ibete na mbere uchamura na betu ne tukamenyera uma na atwe aya muthikiria tukiya 87.6 Geto FM.